Zahvaljujem se svima gostima koji ste došli na ovaj literarno veče o mojim pesmama. Ali u ovom uvodnom izlaganju moram reći nešto što će vas razočarati. Ja nisam nikakav pesnik i ni književnik, nego sam jedan zanatlija koji se bavim zanatom lekarskim. Ja sam dečiji psihijatar. Kad sam bio gimnazijalac, hteo sam da budem pisac romana, ali sam bio dovoljno lenj da se u tom smislu mnogo ne trudim. Čitao sam što mi je palo ovako u ruku, ali ništa nekako planski. A pošto sam bio relativno dobar đak, a mi u selima dobri đaci u to vreme, 1950. Mi smo svi jedva čekali da idemo na medicinu. Jer kao lekar smo bili najmanje izloženi opasnostima raznih gulaga i golih otoka, jer smo kao lekari trebali i onima u komitetu, i onima u zatvoru, i onima sirotinji koja nije i nigde spadala, nego se od straha samo branila. I onda, pošto je to mom ocu imponovalo, on kaže, upisat ćemo na medicinu. Međutim, u to vreme, negde oko mature, ja sam otkrio Dostojevskog. Otkrio sam Kneza Miškina. Knez Miškin je opširna knjiga, to se dugo čita, celo leto sam čitao. Bio je za mene čovek dobar, do kraja dobar. Jer on je sa svakim kojim se sreo, bilo prijateljski ili ne, objašnjavao toga drugoga, kao da ga je pravdao. Čak i tamo u tu njegove zaljubljenosti, onog Rogožina, mislim se zvao, i njega je on nekako pravdao, on si neko prijateljivao s njim u nekom smislu. I ta dobrota apsolutna koju sam doživeo, mislio sam to je literatura, mislio sam da to nema u životu, ali sad to me je nekako zbunjivalo u stvari. I desilo se u isto vreme da sam tu negde isto, jer pošto u nas u selu ima ljudi koji su imali knjige. Naišao sam na Voskresenje Tolstojevo. Tamo Nehrljudov se kaje. Kaje se onako ozbiljno. Kaje se do dna, do Sibira se kaje. Nikad nisam video ni u mojoj okolini, ni u knjigama koji sam počinio da čitam u psihijatriji i toga, pokajnike, pokajničku priču koju mi ljudi nosimo u sebi. Onda se pretpojava na čudovište od Stavrogina, koji uhvati jednog predsjednika veća plemićkog, znanost ga vuče po sali. Dakle, jednog destruktivnog tipa. Jednog tipa koji u celom romanu pravi destrukciju svega što mi kao kulturu gradimo. Što sam ja mislio da mi kao kulturu gradimo. Sad osjećate u porodici. U selu smo mi gradili kulturu ponašanja i odnosa. I to je sve meni pravilo određenu zabunu. I sve je to u meni
na neki način teralo me da diskutujem, da pričam o tome, ali nisam imao s kim. To je bilo vreme u kojem se nije baš tako rado razgovaralo slobodno. Upisao sam medicinu, ljudi su učili, radili, svi smo i to radili, a u slobodno vreme smo pričali o sportu i o devojkama. Neku temu o tom destrukciji, pokajanju, o dobroti, to je bilo sasvim daleko od te generacije ljudi koji su upisali medicinu u moje vreme. Ja sam je upisao u Zagrebu, jer moja porodica imala neku vezu s nekom službenicom tamo, pa sam mogu da na protekciju da se upišem, jer se teško upisivalo na medicinu. I tako se meni otvarala priča koja me vodila prema Kovinu. Kovinu nikad nisam bio, a sam slušao neke koji su bili pacijenti u Kovinu. Ali sam slušao o Kovinu i o nekih kolega koji su tamo odlazili. I mislio sam psihijatriju ću specijalizovati, pa ću u Kovinu imati svoju sobu, tamo ću imati i pacijente, ali tamo ću raditi i pisati romane. Međutim, to je bilo vreme kad se već prevodio Sartre uveliko, prevodili su tu negdje se već i preveli su Jaspersovu psihopatologiju, a Jaspers je bio prvo psihijatar pa je pobjeg u filozofiju. Ja nisam mogu pobeći u filozofiju, jer je bio marksizam koji meni bilo strani i nije mi išlo to od ruke. I onda ja sam odmah već u to vreme cijelu tu svoju zainteresovanost za knjigu, za čitanje nekako usmjeravao ka psihijatriji. I još jedno imam tajnu da vam kažem. Nisam ja to mnogo učio i čitao u Zagrebu ili tako u tim velikim gradovima. Ja sam glavno to moje neko uz obrazovanje ili dodatno obrazovanje ili to otvaranje mojih nekakvih izvora i mojih nekakvih tajanstvenih delova duhovnog života sam obavljao uglavnom preko raspusta zimskih i letnjih u selu. Imao sam knjige, imao sam svoju samoću i nije mi bilo teško da budem sam, jer sam bio sam. A onda leti smo se skupljali, ili bilo mnogo djece koja su studirala i koja su iz tih studija dolazili svojim kućama i svima se mogli da razgovaramo i neke teme koje nisu bile baš tako rado prihvatane. Tako da sam tu sam već nailazio na čitav niz novih tema, novih događaja koji su se, i u to vreme u politici, na primjer, izašao članak iz ovog Sartrove mučenine, pa tamo onaj otuđeni, jel da, tamo zapadnjak otuđeni toliko da gleda svoju ruku u kafani pa ne prepozna da je to njegova ruka i onda uđe nož pa se ubode u ruku pa to zaboli pa onda osjeti da je to njegovo. Dakle, to otuđenost, taj stranac koji tako puca u nekoj samoodbrani fantazmatično i ubija. I tako su dolazili neke nove stvari koje su me usmjeravale i ka religioznoj literaturi. Tu samo da se sreo sa ovim
Tom Akvinski, jel? Sa Tomom Akvinskim i njegovom djetinjstvom, u kome mi je on govorio o ispovesti i govorio da ispovest olakšava. A psihoterapija je zapravo ispovest. I on tamo na jednom mjestu kaže, koji zna da je slab, on postaje jak. Tako da sam onda išao na onda sam tako naišao na Palamu, u kome je cijela dječja psihijatrija zapravo na njegovoj pismu Kseniji. I tako sam pravio neku moju sintezu religioznih tekstova kao tekstova, ne kao pobožnih tekstova, ne kao tekstova naučenih, kao tekstova koji meni idu uz moj koncept. I tu sam polako povezao istinitost nauka i religije. Da su nauka i religija jedna ista stvar u stvari. Tamo su dogme, ovdje su aksiomi, tamo su, otvaraju se oči saznajnom, ovdje se otvaraju oči nekako duhovnom i da je tu negdje neka celina. Završio sam studije, imao sam sreću da odmah naiđem na psihijatriju, koju sam počeo da radim u Zrenjaninu. I stalno sam se osjećao usamljenim. Ili sam faktički bio usamljen, ili sam bio usamljen tako što kad napustim društvo, onda dođem u neko drugo društvo, moj fantazija, koja bi danas možda rekao da su bili depresivne faze ili da su bila neka previranja u meni. Kako sam ušao u psihijatriju, dopao mi taj resor dečje psihijatrije školskog uzrasta, adolescentnoga. Polako sam napuštao taj moj neki literarno istraživanje i počeo sam se bavim i teorijskim praktičnim problemima u psihijatriji. To vreme kad sam došao na studije i kad sam osjetio da sam sam, kad sam fizički sam, ne samo kad sam fizički sam, i kad sam i u društvu, onda sam to moju samoću gasio pisanjem dnevnika. Dođem u kući, posle kaubojskog filma, i neki su s tog kaubojskog filma doživjeli čar časti, a neki čar pokera. I poker je bio jako modern, 50. 56. godine studentima. A onda sam uzeo olovku i počeo sam pisati dnevnik. U tom dnevniku sam beležio moja razočarenja i moja ushićenja, nekakvu muku koju sam osjećao sa životom, iako sam bio zdrav i relativno društven čovjek. I to sam jednog trenutka počeo završavati stihovima. Stihovi, ja nisam znao tačno da li su to stihovi, ali to su bili tekstovi
koji su imali neku dinamiku u sebi i neko rimovanje. I tako sam završavajući moj taj dnevnik prozorno pisani i se smanjivao. Ja sam konačno nekoliko tih mojih dnevnika pretvorio sam u pesme koje sam napravio. A stideo sam se što pišem pesme. Ja koji učim ozbiljne stvari u medicini, koji sam s ozbiljnim ljudima koji se bave sportom, Zvezda, Dinamo i tako dalje, ja pišem pesme. A nikoliko u mojoj sredini to nije radio. I ja sam tako to malo moje sramotice, detinjaste, krio u sebe od drugih. I moji drugovi nisu znali da ja to radim. Posle i u porodici sam se klonio kad piše moj dnevnik. Ili kad tako se reći da to bude neka, da je to neka moja muka. Ali sad već tu negde 65. neke godine i u to vreme već sam bio dovoljno valjda sazreo i valjda definisao se i uništio sam ceo moj prolazni deo dnevnika. To bilo mi je sve što mutno i mučno i nedovršeno ili zaključi su bili ovakvi, onakvi i nisam htio neki trag ružan da ostavljam iza sebe. Ali sam ostavio pesme. Još sam poneko napisao pesmu kao starac, ali sad to nije bitno. Ostavio sam kao pesme i sad je neku drugu priliku, jedan drugi put ću se mišljati o tom, ali se tu pismo, moralo se pisati udžbenike, pa onda smo neke monografije pravili psihijatrijski i tako dalje. I onda sam otišao u penziju. Jednog dana u toj penziji meni dođe gospodin Ivan Kuzmanović. Jesi Kuzmanović ti? Donese mi neki njegov časopis da je napravio, da mene pita šta ja mislim o tom i da me usput, da mi uzme intervju. Ja s njim reč po reč i mi se prijateljima. Ja nekako njemu izdam se da imam seksvene pesme. I on to uzme i kaže da će nekom stručnjaku da proceni. I prošlo je tako neko vreme, jer sam mislio beskrajno, a nije bilo više od mjesec dana, da. Dođe on s tekstom gospodina Aleksandra, profesora književnosti, koji da pozitivnu recenziju i kaže on, meni mislimo od toga napraviti knjigu. Ja sam se obradovao i nisam. Obradovao sam se da ću konačno izaći na svetlo dana, da možda i tu ima nešto. A ono što nisam, to je da sam se doživeo izgledicom svoje mladosti. Mladost sam zatajio i sebi i drugima. Zatajio sam učestvovanje u mladosti. I sad su pred vama pesme, tu je Ivan, tu je gospodin Aleksandar, pa nastavite. Pa pažljivo sam slušao i negdje sam i to i pitanje pripremio. Sad ste pomenuli te kaubojske filmove i identifikaciju drugih ljudi i poistovjećivanje. I sad vi se niste poistovetili sa nekim likom iz kaubojskog filma. Vi ste uzeli najteži mogući zadatak i dopao vam se Knez Miškin. Najhristolikiji lik od svih likova Dostojevskog. Koliko je to težak zadatak za mladog čovjeka? Pa, znate, to je možda simptom depresije. Zašto bi bio depresivan, ne znam. Ali bio mi je blizak jer je dobar. A ja sam stalno težio za nekim dobrim.
A onda ljudi su i ovakvi onakvi, a ja sam to dobro uvijek precenjivao, izgleda. I on mi je bio nekako moj čovjek. Nisam se s njim mogao identifikovati zbog toga što je on ipak otišao čovjek u ludnicu, pa nisam ja taj. Ali imao je tu nekakav ta dobrota posle u mom radu i sad u zadnjim nekim teorijskim stvarima ja sam zaključio da je čovjek zasnovan na dobroti. Ja sam držao jedno predavanje u Lazarevcu o dobroti. I ako mi Bog da još malo zdravlja, ja ću možda napisati knjigu o tom. Jer dobrota je primarna. Dete, kad se probudi, ono odmah gleda gdje je mama. On dobije mlijeko, dobija toplinu tela. I tako dobrota je prvi doživljaj života. I ta dobrota se širi kako se naš korteks sazreva i kako mi više razumemo život i okolinu, tako nekako otkrivamo da je sve nešto dobro. I dete se što vidi misli da je to njegovo. I svaka bombona, i svaka kašika, i svaki jež ako najđe. Sve bi on to dirao, sve je njegovo. On je nekako u dobrotu rođen. E sad, razvojem otkriva da ima i brata. Razvojem otkriva da ima i mamu. I znam jednu situaciju, mati je umorna s posla, dođe s njive, pa pruži nogu ispod dunje do kolevke, pa ljulja dete. A on kaže, rukom, mama, rukom, teraj da se ona probudi, da sete, da njega rukom ljulja, da ga uljulja i da spava. Dakle, on tu je polako otkrivamo da postoji drugi. Ali taj drugi nas uljulja, nas podoji, taj drugi nam se obraduje i mi se obradujemo njemu i taj drugi je taj koji iz nas iscedi i izvlači ljubav i dobrotu. I taj odnos dete mati, to je jedna dobrota u stvari. To je jedna zamjerka i kad on uradi nešto što je opasno. Ali iz te dobrote onda počinjemo polako da se doživljavamo kao ja i ti. I moje i tvoje. I zašto baš njemu, a ne meni. Počinje taj naš socijalni život, to naše mistvo u koje ulazimo kao porodični identitet. Onda volimo naš zavičaj, prostor po kom hodamo, da pecamo ribu, idemo u goste, pa je to sad moje i ja sam tu, pa sam ja, ne znam, Bačanin, Banaćanin, Crnogorac. I onda tek jednom kad se razvije apstraktno mišljenje, počinjemo da budemo svesni i sebe u moralnom nivou i ta svest na moralnom planu je zapravo nacionalna svest. Jer ta nacionalna svest je već moja stvar, moje životno iskustvo i ja znam šta je dobro, šta nije. Jedna grupa ljudi, jedna grupa jednog jezika koji se sporazumevaju. Mi smo znali za Kraljevića Marka i u Baranji, i u Bačkoj, i na moru, i svagdje, u isto vrijeme, tako reći. I sad ne znam kud ćemo dalje i kako ćemo dalje, ne znam. Ali dotle znam. Kako će se odgovor, ne znam. A sad htio sam vas pitam, eto, pomenuli ste to iskustvo vaše životno. Da li ste kroz to iskustvo uspjeli da vidite i da susretnete te možda ljude koji su nalikovali barem malo na kneza Miškina, te hristolike likove koji
Nisam. Nikad nisam susreo dva čovjeka ista. Svaki su ljudi, nekako svi smo upojedinačeni. I tu je cela ta priča. Sve smo upojedinačeni i možemo postojati jedino onda ako u toj upojedinačenosti svako imamo svoj fantazmatični idol. Znate, kad kažemo da nema života bez Boga, ili oni su nekad su govorili treba Boga izmisliti ako ga nema. Pa bez te vertikale nema nas. Pogledajmo sad jedan svet koji se urušava, koji je destruktivan, koji sve ide u destrukciju. On zaradi para, ne da šta će s njima. Neki s parama prave topove, neki se opijaju, neko... Znate, ako nemamo tu unutrašnju vertikalu, koja možda će se jednom danu otkrili smo da je energiju bez elementa, bez čestice. Možda ćemo naći česticu neku oko te osovine moralnosti u nama. Ali bez te osovine moralnosti, ako ne negujemo u deci, u sebi, ne možemo postojati ni kao porodica, ni kao zajednica, ni kao države, ni kao kolektivi. I svaka država i svaki kolektiv mora imati makar neku laž oko koje se skuplja. Zgodno bilo da ta laž bude što čistija, što umivenija. Ali tu umivenu istinu u stvari moramo naći u sebi i negovati u sebi. Ivan je dobar dečko, a i vi ste dobar dečko, a i Stevan moj dobar dečko. Svi ste divni, a svi ste različiti. I ja sam dobar čovjek, i Miljana je dobar čovjek, ali mi smo različiti. Ali smo mi različiti i baš po tom smo nekako ujedinjeni u postojanja, ljudsko postojanje. Čovjek je doneo na svet dobrotu i ljubav. To nema životinjski svet. I ta dobrota i ljubav, ona ima svoju vertikalu. Ako je ne negujemo, ako je polomimo, ne znam šta ćemo dalje. A pomenuli ste sad Sartra. On je rekao da je naš bližnji, naš pakao. Dok nas pravoslavlje uči malo drugačije. Da nas... Ne, pustite to. Sartre, pravoslavlje, katolicizam, muhamedanstvo i to sve što tako priče, moramo se oko nečega okupiti. Ali čim se mi tako zasecamo nacionalni, moramo biti svesni. Ali s čim se zasecamo nacionalno, izgubili smo se. Mi ne možemo napraviti državu bez ravnopravnosti svih identiteta pojedinačnih koji žive. Čim to pravimo, pravimo zlo. Ali kad pravimo dobro, onda dišemo sasvim drugačije. Kolektivno se može živjeti samo onda ako imamo svoju vertikalu koja nije nedodirljiva i ako drugome prihvatamo mogućnost paralelnog života. Svaka neparalelnost se potire i vodi u raskršće i u smrt. A vi ste rekli sad da su religija i nauka povezani. Dosta naučnika se ne bi složilo sa tim. Ono što mene interesuje, konkretno psihijatrija, a konkretno i religija se bavi dušom i bavi se osjećanjem tog čovjeka. Bavi se pokajanjem, bavi se ispovešću. U neku ruku i vama ljudi kad dođu se ispovedaju, kad razgovaraju s vama. Sad, konkretno moje pitanje je kako to duša može da boli i kako čovjek može da bude sam iako je okružen ljudima? Ne znam to. Vi me pitate tajno.
Ja imam otkrivanje na svoj neki način. Vi na svoj. Vi volite svoju ženu na svoj način. On voli na drugi. Svi se volimo. I kroz tu ljubav mi nekako se snalazimo i pronalazimo. Ne sme se život očinovničiti. Ne sme se dobrota očinovničiti. Neki dan sam slušao jednog sveštenika, mislim da je ruski bio, koji govori da on voli svet, ali ne voli one koji ne vole Hrista. Znate, nije Hristos došao među one koji ga vole. Nije se pojavio među onima koji ga vole, on se pojavio među onima koji ga ne vole. Mislim, ne možemo ići na to ko je više u pravu. Ali moramo prihvatati i to manje pravo i sebi i drugima. Kako da kažem, cijela priča je već data u Kainu i Avelju. Njemu se učinilo da dim ne ide pravo ka tvorcu sveta i on je odjedan puta postao zao. Pa šta fali ako ne ide? Pa šta fali ako on voli više Kain nego Avelje, pa što će voliti njega više? Mislim, tu postavite to pitanje koje postavite, to je večna tajna i mi tu tajnu odgonetamo. Ja je odgonetam tako, vi ste možda drugačije. Ali čim moramo da odgonetamo, moramo biti oprezni. Lako padamo u greh bez pokajanja. A šta je potrebno za pokajanje? Ne znam. Za pokajanje je potrebno da ima čovjek dušu i da ima smelost da kaže ja ne znam. Znate, kad dođete kod ljekara koji sve zna svrata i dijagnozu, to ne bi se volio da me takav lekar leči. Ne znamo sve. Ili ne znamo ništa u stvari. Znamo da ne znamo. To rekao još drug, Sokrat. Ne znamo, znam da ne znam. Počinjemo od toga da ja vas sad ne poznajem i sama pričam, jer se mi čovjek vlada po fizionomiji, po smehu, po pogledu, po nečemu. Ali s neki ne mogu da razgovaram. Ali onda se u sebi pitam šta je to. Kao lekar, na primjer, uzmo Jung je rekao, ako ti je pacijent nesimpatičan, nemoj s njim raditi, šalje ga drugom. Dakle, ako ima dobar doktor, će kazati, ja to sad ne znam, pitat ćemo, možda onaj moj kolega bolje zna. Onaj koji ne može kazati, ja ne znam, pitat ćemo mog druga, kolegu. Ja ne znam do kraja, koji ne može, to nije čovjek koji ima sposobnost pokajanja i kad pogreši, ali nikad ni ne zna da pogreši i ne dozvoli da pogreši. Znate, nismo se rodili u raj, nego smo se rodili u život. A život je pun izazova i traži nas da stalno radimo na sebi.
i da stalno mislimo da li ja sad ovo govorim da se pravim pametan i važan pred vama ili govorim zato što tako mislim. Bez te samokontrole nema ni prijateljstva i nema duge. Sad, profesore, ono što mene interesuje, Dostojevski je rekao da i da mu dokažu da je Hristos izvan istine, on bi ostao sa Hristom, a ne sa istinom. Opet ja verujem da su svi ljudi u pravu, jer svako, ako stoji neko iza ovog ormara, on ne može da vidi da iza vas postoji prozor. I on je u pravu da prozor možda ne postoji. Ono što mene interesuje, mislite da svako, pošto je vaša zbirka poezije natopljena nekom borbom, mislite da svaki čovjek ima unutrašnju borbu i da svako u nekom trenutku postavlja sebi to pitanje? Ne znam. Imao sam mnogo pacijenata i starijih i mlađih, deca, mlađi adolescenti to pitanje ne postavljaju. Oni su uvijek u pravu. Znate, i kad imate dete, on voli da vidi šta ima dole stečeg sprata, popeća se na ogradu, pa on pašće. Sad ja kao otac se ljutim na njega što je blesav, što tu rizikuje svoj život, bez da ga zagrlim. I on ne razume. Kad sazri, jednom će razumeti. Zašto je to tako ostavljeno? I to su priče koje možemo da pričamo jedno drugom i da se prepiremo, ali tu nema odgovora još uvek. To da se pokajemo, to je dobra stvar u stvari, to je dobra primjedba, to je dobro otkriće. Su kao ljudi otkrili, što je hrišćanstvo prihvatilo. Ili znate još ovu stvar, neki dan sam slušao jednog advokata na televiziji koji je branio tako te kriminalce i kaže da mnogi koji ubiju ili koji naprave velike kriminalno čudo mu kaže što me neko nije zaustavio. Imate pojam da se ljudi strašno kaju za svoj greh, ali to ne kažu i to pokajanje ne pretvori u akt, u akciju. Neko se pokaje ili tako da bi napravio pozu. Neki posmatraju ljudi koji se kaju, pa kažu kako se on sad pravi da bi se izvukao od kazne. Tako da savest i pokajanje koje izvire iz te savesti, to je tajna moja za mene, vaša za vas. Ne znate da li bi se pokajali. Ja ne znam kakav bih bio u tako nekoj situaciji. A u većini, sad se iskoristiti tu reč situaciju, u većini situacija mi sad sedimo ovdje i toplo nam je i po svojoj prirodi ćemo biti dobri. Ako se malo izmestimo i ako se izmešaju karte, ako Ivica nema za struju, ja nemam danas za obrok, možda nećemo biti toliko dobri. Sad mene interesuje da li je nužno nečinjenje lošeg znači dobro? Nema tu nikakve nužnosti. Ništa nije nužno. Nije nužno ni biti dobar, nije nužno ni biti zdravo. Tu je sloboda. Sloboda je jedna teška kazna. Sloboda je kazna, mislim pod znakom navoda kazna. Sloboda je kazna.
Na primjer, sloboda je kazna, roditelj uzme dete i piska ga, na primjer, zato što rizikuje da koriste rasu jer je nevešt. Ali on to za njegovo dobro uradi. A ono ne zna da je rizik pogrešiti se na ogradu balkona. Znači, u mnogim situacijama mi ne znamo za opasnost po život i za opasnost od pada. Ali je važno da stalno na to mislimo. I ako stalno na to mislimo i ako se ne lažemo, to je dovoljno. Znaš, kad neko vozi autoputu, on je u velikom riziku. Ali ako misli na te sve zakonomernosti, on će sasvim lepo da prođe. Znači, mi smo slobodni u svim našim moćima. Koliko ih imamo i koliko s njima rukujemo, toliko smo dobri. Imate boksera koji su jako dobri, a imate boksera koji su razbijači. Dakle, biti slobodan znači biti odgovoran i onda možemo i da kažemo, da razgovaramo, možemo da živimo. Bez slobode se ne može živjeti. Ne samo da što on mene ponižava kao policajac, pa će pendelkom, pa ne znam šta, nego i on je sam zarobljen u svoje snagu i u svoj taj birokratski, činovnički zadatak da te pendelkom reaguje. Ne mora on to. A može. I sad, rekli ste da ste pisali iz potrebe jer ste bili usamljeni. A mi smo po prirodi društvena i druževna bića. Sa koliko ljudi čovjek kroz život može da ostvari taj vid kontakta i komunikacije da na kraju da može ipak da kaže da nije bio usamljen? I sa koliko vi ljudi možete da razgovarate? Pa nemojte to tako. Što je jedna je to. Može biti čovjek i sam i može biti u društvu. Može biti sam, a u društvu. Nikola Tesla je bio usamljen. Ali je stvorio božanstvene stvari. Hristos je konačno bio usamljen. A apostoli su bili drugari između sebe. Nije sramota biti usamljen. I ja sad to kad gledam s polja, znam da sam bio usamljen. Ali ja sam stalno bio s nekim u društvu, bilo mi prijatno. A onda jedan puta tako sad ode živa tamo, želja tamo, i odem tamo i sad kad već odem tamo, sam ja s kućom, s asfaltom, s vratima. I neko se ne osjeća da ulegne pa spava, jel? Onda imao sam potrebu da zapišem kako sam se osjećao. To je vjerovatno bila ponekad i poza da ja, budući pisac romana, zabeležim, jer je neko drugi zabeležio, jer sam čitao nečije dnevnike, na primjer. Nikad nisam siguran. Na primjer, imao sam jednog drugara koji je kolega, ko razvijen čovjek bio. Već bio otac i sad skoro smo matori. On kad ide, onda tako gleda ramena, da li mu je rame tu i da li mu je rame tu. Imao je kult John Wayne-a, da mora bude ramena razvijena. I da odlično igra poker. Tu mu je bio kult. Ali završio fino medicinu, bio je specijalista
poznat u svetu i tako dalje, gdje radio, ali ostalo mu je to i sad u toj 100. godini gdje sam i ja. Dakle, odmjerava sve ramena, da je tlav. Tako da, ne trebamo, mislim, nećemo se utakmičiti svako, u svagde. Ja sam društven, ili ja sam usamljenik. Od silnog Hristoljublja sam usamljenik. Manite to. Budimo grešni pomalo. Pritom, jedan mi je intervju nešto o roditeljima i o roditeljstvu. I sad, ja ne znam šta sam rekao, on kaže, da sam to znao, ja bi bio savršen roditelj. A ja sam njemu rekao, ne smijete biti savršen roditelj. Roditelj mora biti pravi čovjek koji je stalno na zadatku. Savršen, to je činovnik koji ima taj razred platni, taj zadatak da uradi, tu više nismo ljudi. A sad kad smo kod zadatka, koliko mi zapravo, profesor, razumemo moralnost kroz savjest, a koliko je zapravo smo moralni iz neke socijalne prihvatljivosti? Ja mislim da smo mi prirodno moralni. I svaki kriminalac i svaki tako zlobnik ima neko svoje dete, neko svoju ženu, neko svog prijatelja kome je dobar. Malo je ljudi koji su kao jež na sve strane zlobni. Imate te, na primjer, Ustaše u Jasenovcu, oni su išli u crkvu, oni su praznovali rođendane svoje deci. A u radno vreme je klao decu. Znači, taj deo neke čovječnosti i dobrote ne možemo izbjeći. Kao što u iskušenjima ne možemo izbjeći nekada ni zlo koje nam se nameće, ali ne možemo ni dobrotu izbjeći. Koliko je čovjek sposoban da napreduje? Molim? Koliko je čovjek sposoban da napreduje? On tuku to. Ne znamo koliko ćemo napredovati i ne znamo dokle ćemo. Koliko ćemo, to se 100 puta pitao, kako će da bude biti najbrži čovjek na svijetu. Svake godine imamo rezultat u trkama, a da ne kažem drugim stvarima. A i sad idemo polako iz materijalnog svijeta u nematerijalni svijet, koji na materijalni način obračunavamo. Život je tajna. I kad kažemo da je Bog tajna, onda nismo ni pobožni, ali nismo ni lažni. Ako kažemo da se bez Boga ne može živjeti, onda nismo ni pobožni, nismo ni lažni. Dakle, oni koji se stalno nešto kunu, svaki čas Boga pomiju, svaki čas su u nekakvom odnosu. Dobro, to je potreba ljudi, nemam ništa protiv toga, ali treba to držati u sebi. Naša ljubav i naš Bog i naša deca i naša osjećajnost, to je uvijek nekako tajemstveno. I sad je mene razbio Ivica i moju osjećajnost stavio u knjigu. Deo moje osjećajnosti. Deo nečeg što sam smeo da kažem. Od sebe sam smeo da kažem. A ima mnogo stvari koje od sebe nisam smeo da kažem. Razumeš? Pa tu imaš 2 predavanja.
Neka ako vama nije problem, ja bih još malo da nastavim ovdje. Pitanje sreće. Reći ćete opet da je tajna, ali samo... Nije tajna, ušte. Ne, ali ako mogu samo da produbim pitanje. Moderna ta neka psihologija koja je stavljena u upotrebu reklama i prodavanje proizvoda objašnjava da ćemo mi biti srećniji ako budemo ličili na nekoga, ako budemo koristili neke stvari koje on koristi. Pa dobro, eto, on to kaže. Oni to kažu, a sad volio bi da čuju šta vi kažete. Pa ništa ne kažem. Mislim, da li ste vi srećan onog čovjek? momenta kad smo sami svoji i kad imamo svoju vertikalu, onda može da priča kao što hoće, da ima plakate i billboarde, sve to voli, pa taj voli da bude billboarde, da ima, on voli to, pa ne priča, to što fali. Šta fali ako to što priča ne pravi zlo nekome, ako ne pravi reklamu nekih otrova i nekih droga, ako pravi droga i tako nešto, da se onda interveniše, pa šta da radimo. Moramo intervenisati, moramo sebi dozvoliti da smo grešni u svom nasilju, kad se branimo. Znate, strašno je ratovati, ali imate ti takozvanih oslobodilačkih ratova, kad se bez toga izgleda nešto ne može. I strašno je ubiti. I u ratu je strašno ubiti. I strašne stvari radimo. Ne možemo se toga osloboditi ovako po diktatu, po zakonu, po pravilu. Mogu se ja osloboditi i vi. Mi lično se možemo osloboditi i slično pasti u greh, i lično pasti u smrt. Ali ne možemo zaustaviti nekoga koji ide, ne znam, 130 km na sat i pali cigaretu. Što bi rekao Francuz, što je stvori ideju nadrealizma, da je pravi slobodan čovjek koji ide 200 na sat i pali s obe ruke cigaretu. Dakle, problem je slobode. Ako osjetimo slobodu, onda smo zapravo... Znate, imate jednu veliku zabunu oko ljubavi. Kažem, ta ljubav ide iz nas i volimo se, svi se nešto volimo, ali onda dođe erotska ljubav. Ali erotska ljubav dođe tako snažno, ali ona odjednom spusti rešetke toj osobi koja postaje posed erotske ljubavi i počinje ljubomora. Ljubomora ide s ljubavlju. Ljubomora je mrtva straža. I volimo, i onda smo ljubomorni, i onda ona voli nas, i onda je ona ljubomorna, i o tome živimo. Do jednog trenutka, kad se neko ne umori od toga, ali prođe to, emocije imaju svoj neki život, onda izadimo nož, pa ubijam konaljavu devojku neki dan što je ubio. Znate, priča o ljubavi, to je posebna priča. Pa možemo i o tome da kažemo. Imamo primjer dosta svetitelja koji su bezuslovno voljeli ceo svet. A opet tu taj primjer što sad rekli ljubomore. Ako mi volimo nekoga i želimo mu dobro, zar mi toj osobi koju volimo ne želimo ako postoji neki bolji muškarac, bolji čovjek za nju, da je pustimo, da je oslobodimo? Pa naravno. Zašto da je ne pustimo? Jer životinje mogu to, koje nemaju svest, koja živi iz refleksa,
Jer ako imate onog najjačeg majmuna koji ima iza sebe čitavu hordu, on njega ne može samo slušati kad on ostavi, dođe neki jači mlađi. Ta priča kad dođe mlađi, jači, pa on mora doći ako ja idem da umirem. Znate, to je u biološkim zakonomernostima. Svaka ljubomora u biološkoj zakonomernosti. I svaka ljubomora raščovečenje. Miškin, on je bio srećan kad je njegova u kojoj je bio zaljubljen bila srećna. I sad kaže, ona je ostala tamo na kraju, on ulazi u sobu, a ona na stolici, sama, ima ranu na telu i čuje muvu kako izađe. Dakle, ne možemo svi biti knez Miškin. Možemo pokušati. I ne do Bog da, to moramo da pokušamo i da vidimo. Ne vjerujem da smemo preko svojih mera, ali naše mere moraju biti dovoljno fleksibilne. I to je sad već razgovor koji ne vodi ničemu. Jer smo dodirnuli kraj. Nema kraja. Kad si na dnu okeana, nema kraja. Život je okean. Ima ova vaša pesma gdje vam je odgovor bio na vrh usana. Aha. I tu isto pominjete okean i nadate se da ipak tamo ima nešto. Iza magle uvijek može ima nešto. Ali iza magle imaju i pecaljke. S onih obala koji nas pecaju na ovim obalama. Još malo, profesori, i izvinjavam se, već smo vam previše vremena oduzeli. Pa šta bi ja drugo radio? Dugo nisam mogao. Dugo nisam mogao da govorim i nisam mogao da pišem i već sam mislio da sam... I onda mi ova knjiga me izvukla. Koja knjiga? Ova. Sad moram da ti idem uviš. Morate. Moram. Nađi tamo neke. Profesore, htio sam da vas pitam, ljudi stalno pričaju o nekim boljim vremenima. Što kroz neko nostalgičko sjećanje, a što kroz prizmu neke budućnosti. Sad, vi ste skoro cijel vijek proživjeli, kako ste malo pre rekli. Kad su bila bolja vremena? Kad će doći? Je li to tako nešto postoji? Ne postoji bolja vremena. Znate, uvijek postoji. Ne postoje bolja vremena. Možda neka vremena između ratova u nekim krajevima su bolja vremena jer se ništa ne događa. Ali se i tu događala samoubistva. Između dva rata su se događala samoubistva. I pre svjetskog rata su bila samoubistva. Uvijek imate situaciju koja raste i koja se razvija, kao što se dete razvija i kao što se mi razvijemo. I čovečanstvo je izgleda isto tako jedan organizam koji raste i koji se razvija. I tu nema spasa. Mir se može naći samo u sebi, ako uspijete da nađete u sebi sa 2-3 prijatelja, 2-3 dana, 2-3 mjeseca, 2-3 godine, onda sad možda i večnost, ko živi večno.
Htio sam sad vas pitam, pošto malo prije smo pomenuli taj moment te moderne psihologije i marketinga. I tu se non stop stvaraju nove potrebe izmišljene i non stop im težimo da ih zadovoljimo. A opet i pravoslavlje i generalno svaka vera je došla do toga, a i Sartre Schopenhauer koji nije bio religiozan je došao do toga da bi on bio zadovoljan mora se odrekne svojih želja. Da li mislite da uopšte čovjek koji ima neke želje non stop može stići do te svoje sreće? Pa može, zašto to ne može? Pa nije li to jednaka utopija kao i ovaj koji se... Pa utopija je realna stvar za nekoga. Neko doživi svoju utopiju. Neko misli da dožive utopiju. Drug ti to misli da je doživio utopiju. Ali bez noge otišao. Imao je... Ima srećenih ljudi, a ne znaju da su srećni. Bogu hvala na to. Da, znaš kako, mi bi htjeli, što kažem otić Časlav, da budemo bogovi. Najbogatiji sad da budemo bogovi. Boga, sigurno smo izmislili Boga ovakvog kakvoga ga zamišljamo. Ali Boga koga ne poznajemo, koga samo osjećamo, tu je neka tajna. Jer ta linija moralna mora ići koja se u nama rađa, tu od dojenja, od tog svega, od ljubavi i dobrote, ta linija ide do Boga. A ne znamo ni gdje, ni kako izgleda, ni koja su mu kompetencija. Kompetencije su mu sve što mu damo mu život ceo da je stvorio i napravio. Psujemo ga, a on nas ne kažnjava. Volimo nas, a mi umiremo. Razumiješ? Tu ima neka priča. Tu će se vjerojatno pojaviti nekad pametni ljudi koji će nešto znati kazati o tome. Ja ne znam ništa o tome da kažem. Pa možda i ne mora da se kaže. Bog upravo to vjerojatno i jeste, večnost ispunjena ljubavi. I zato ima razumevanja za sve nas. A opet i stoji i u Evanđelju Boga niko nikada nije video, ali ga jedinorodni sin projavio. Da. Sad mi da uzmemo samo to što je njegov jedinorodni sin projavio, da ako hoćemo da budemo prvi, da moramo svima da služimo, to bi bilo sasvim dovoljno. I kad bi svako svakome oprostio za sve, na svetu bi odmah bio raj momentalno. A raj je moguće. Ja vjerujem u to. Raj je moguće. Naprimjer, da, raj je moguće, ali mi nismo mogući da budemo rajski, jer imamo tu neku samoživost koja nas čuva od stenja, od kiša, od smrti. Onda to prevedemo, tu sebičnost i na druge teme. Ali možemo budemo i kao Vukašin iz Klepaca koga ste pomenuli. Kome? Vukašin iz Klepaca. Da, sad, on je u tom datom trenutku rekao to, samo ti djece radi svoj posao. Ali on je umirao. Ne znamo kako se ponašao do svoje smrti, ni kako bi se ponašao da je ostao živ. U datom trenutku on je selio. Profesore, hvala vam što ste ipak rešili da podijelite vaše osjećanja kroz knjigu, kroz zbirku poezije. Hvala vam na tome jer mislim da ima nas koji se povremeno osjećamo usamljeni, koji povremeno osjećamo tu težinu. A
ljudi smo, volimo da podijelimo tu stvari, onda nam bude lakše kad znamo da je neko slično prošao. Mi vam želimo dobro zdravlje i da, eto, napišete još koju knjigu. Hvala. Hvala vam puno.